Ekipa, idemo na putovanje. Putovanje? Godišnji! A Bonnie je imala sjajan školski dan. Ima novog prijatelja. Predstavljam vam Žlička! On je žlicovilica. Panika me napada! Ej, pazi malo! Napravljen sam za juhu, salatu, možda sarmu. Ja nisam igračka, ja sam smeće. Sloboda! O ne! U 2019. Ako se požurimo, možemo ga vratiti. On je Bonina najdraža igračka. Polako, Woody! Pripremite se Zašto moram biti igračka? Moraš shvatiti koliko si sretan jer pripadaš djetetu. Ha? Šta? Nosi me. Ne. za putovanje. Idemo! A pravcu, kako da pronađem Woodija? Manevar pračke. Hvala, unutarnji glasu. U beskraj i onkraj. Djeco, navalite! Osvojite bazu svjetlosno! Od autora Disneyevih hitova. Vodimo te kući, Žličko. Ne idete vi nikamo. Budi, pazi leđa! Ako sam nešto naučio, onda je to da posao igračke nikada ne prestaje. Priča o igračkama 4. Ej, tu gore svemirac. Ak briješ da nam sam tak možeš otit poziciju glavne nagrade. Loše briješ. Skroz loše. Pomozite mi da pobjegnem. Pomoći ću ti svojom nogom. U beskraj i nogaj! U sve minute nitko ne čuje da vrištiš. Pušta! Uskoro u kinima.